Zlatna kartica. To je jedna akcija koju smo osmislili na takav način da svaki naš član može svojim angažovanjem da sačini svoj tim od 10 zvezdaša koji će se učlaniti u Crvenu zvezdu i na taj način biti u neku ruku kapiten tog svoga tima. To je jedna ideja podstaknuta nekim aktivnostima pojedinih članova koji su na taj način želeli da pruže svoj doprinos, da se postigne ona željena brojka koju smo imali kao cilj preko 50.000 aktivnih članova. Ja verujem da će svi zvezdaši učiniti to da svaki ima svoj tim zvezdaša koji će doći i ovde na stadion da podele radost uspeha koje Crvena zvezda u posljednje vreme ostvaruje. Nama je veoma bitan taj segment i razvijamo sve moguće forme međusobne komunikacije članova i kluba, jer na taj način doprinosimo da se o Zvezdi više zna, da se i utiče na to kroz forme koje smo obezbedili da svaki naš član bude i subjekat ovih uspeha koje Crvena zvezda ostvaruje.